কবর কটমা ইউটিউব চ্যানেল ফাইনকে তিনি সিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বাহিতে খমালা রইনাই বোম ফাত্রি ব্লাস্ট খাই রাজাকা তবে বোমরই ব্লাস্ট খাই ফাতিনা নাঙ্কা তাই সাবো ষড়যন্ত্র খাইকা তাই বন বথারি তামর লাভ মান তাই প্রধানমন্ত্রী নবা তাঙে আসে নাসিলাইনে বোমরই ফাত্রি নানি নাঙ্কা তাই সাবনি ষড়যন্ত্র অম সরাই সরাইকে সঙ্গ কবর কটমা থেকে বসিনের দিকে থাংলাইনাই 21 মে 1991 যে हरनी 10 मिनिट तामल तंपुरो राजीव गांधी जे स्टेज पे खाक आवे हिमी तमा जोरावो बेलाई खनो वीर बरक कबा भाई साहब अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया 21 বছরনি বয়সনি और हाँ लाइक कीजिएगा और घंटी बजाइए खोमाला काने खोमानाय मा हेके अगला जो नोटिफिकेशन आपको आ बिनि जे बिसमा बखा बिनि याकनो उकल बखा वासे तिब्रुइ ते बसखाङा वासे तिब्रुइनाय बम ब्लास्ट खाय फाद्रै हा বোম ফাটি হইনাই রাজীব গান্ধী বেলাই খেন বিনি কিসি মিসিকে বান খিদার যাবানি থিনানি নাখা আং কক সাইতঙ্গ 12 বছরনি সবচেয়ে বয়স কমকে যে প্রধানমন্ত্রী মানে 40 বছর ন প্রধানমন্ত্রী ইনকা রাজীব গান্ধী এবারক নরকন খনাকে বেলাই ওয়ানা মা সিনসা সাংজাগানো যে রাজীব গান্ধী ন বথারনাই বরক ন রাজীব গান্ধী বস সসি নিজিসে বুলেট প্রুফ বন গিফ রেই রেজাখনিবো সাজাগো তাই খরকসা 21 বছরনি বरै বন ব্লাস্ট খানি বরিংগাंके जे बीबीसी नि रेली वो थांगैनाय बम बाके फातिरिया थांगैनाय रेसेल खाइ सोंनिबो फाजाखनिबो मानो आंसुगिने नेदि बोसो जरतै अर षड़यंत्र कतर जे सिगांबारि आसे बनि मिटिं नि रेली जे बीबीसी नि रेली खाइ तमा जागाव बर रेसेल खाइ रक फाजाक राजीव गांधी न बथारानि बागै हिनिबो साजागु ego of planning ni mastermind प्रभाकरण बंखा कायसा सिनामानो नुगै सोंनोसे ब अबाहाके षड़यंत्र खालामनाय राजीव गांधी बथारनि प्लानिंग खायनि ब साजागु आरोनि बिसिङाव खासबोसो क्रिटिकल न जे अघटनानो तै सालायजाका जे एपीजी अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बताम सागांके राजीव गांधी न अघटनानो तैनाय राजीव गांधी न ब सकसांनो निजि बोल सामुखलायया ताय आबनि बागैनो ब अबाहाके बम ब्लास्ट खालायथिनि नागाहनि ब साजामानि ब नांगौ राजीव गांधी तामो बोल खालायया हम गया सब बोल खाइबा ब ताबो षड़यंत्र खाइजागैबा बमरि फारि थैनानि बानांका अबनो सों काहंके कक साबै सालाय स्राय स्रायके बुसिनानि बागै आं साइतंग कक बर कथमा देखै ताइ नर सयाकारि नाय तंदि कक बर कथमा पायासा ताइ लाइक कमेन्ट शेयर ताइ सब्सक्राइब बेल आइकन खाने बागै तापकदि जाते नरनि लाइक कमेन्ट शेयर ताइ सब्सक्राइब बेल आइकन खाइकांके आनि जे भिडिअ खाना बागै इन्सपायर हंगो रंखा मेन कक सानानि थांगा हांके राजीव गांधी ताइ श्रीलंकानि LTTE बाइसे उइला कक बांलायमानि गलायो ताय भिडिअ न काहामके नाय बुसि थाना बांगे न इसिक थायui नाय थाना बागै आं कयो 21 मे 1991 विशाखापट्टनमनि सिमि माद्रास ब प्लेन बाइके थाङै 38 मिनिट सगैनानि नांगौ फाइनाल लोकसभा रेली प्रचार खालामनायनि बागै पुरुत गारि बाइके माद्रास निसिमी सिरि पेरे बुदुमो ब थानानि नांनाय आरो सालमान इनखा 50 किलोमीटर तामोखे राजीव गांधी आदिनो थानानि बिनि बखा बेलेखेनो सरायनानै साजागो विशाखापट्टनम ब फ्लाइट कासनानि सिगांनो आप फ्लाइट ब किसा टेक्निकल नस्ट होयनाय थांगानि साजागो ते आफोरनो साजागो बने किसा के संकेत दै टंका जे दिनि बिनि मुसाय मुसांनानै बिबो साजागो राजीव गांधी वान सका सिरि पेरे बुदुमो दिनि थांमांला खनैनाय ब वान सका ताय आबनि सरातो तहांकेनो जे फ्लाइट नि टेक्निकल काहामैनाय सिनामै लायखानि ब साजागो ताय बरो प्लेन कासावैनाय माद्रास फान्यानि नांखा बेलेखेनो समय सत समय कमवा बाइखे ब ताराफोराखौ फायमानि बागै बिनि लगियो सिकिउरिटि गार्ड असर न करिखा ताय बिनि गारियाव हांके सामुं रसर न पगै काबगानि ब साजागो ताय हापिनो ब सिरि पेरेबो दमो बरेलि खानायनि बागै थाना नांखा तांगै हांके आ सिरि पेरेबो दमखा जे बुमानि जे राजनीतिनि लांमा हनै ब साजागो जे इन्दिरा गान्धीनि राजनीतिनि लांमा ताय आबागैनो आ सिरि पेरेबो दमो जेसखौनो ब सगै नांनायनो नांनाय ओ सिरि पेरेबो दमो बेलायखेनो हाजार बरक लामा दंगो ताय आ जागावो खरकसा दनु हनै बोरै 21 बछरनि बोरै ब यागो खोमाला तैनाय राजीव गांधी न नासिं सबै तंनानि नांगौ दनु बिनि जे देहरो बमफिट खाइजाक तैनो तंना रोंया आयंवासे के ब हिमै तंनानि नांगौ खोमाला तैयै ताय यांग बयबे काति उइनै ब
je ai red carpet je lama bojak aing ro ke bo bahke tongi mano je Rajiv Gandhi malanya ni abo bochesta nai tongso bo haite haite keno stage gana thana nangka tai security rong ningka adino metal detector gerei aboni bagni belai keno wan ma sinja dono ni bisima bo 700 gram RDX khajak te khajani bagino oi metal detector kuno gerei mani bagino bo stage bakhak aram khana agui thangmang kau donu 21 bosor ni berei tai apur keno 10 minute horni tamni nangka tai logi logi no announce khai macho thangi saklai rani nangka je Rajiv Gandhi phai tongka hnai tongkhari phagyang keno je congress ni leader neta koto kotoro bobai malanya ni nangka tai borok belai khini birma baike Rajiv Gandhi keu bai si berne keu malanya obaike bo paile heleke phanyani nangka Rajiv Gandhi himui thangte ke tai stage baike tai kisa 5 meter se hasal tongsi roni sajak stage thanani te aprokeno o donu bineng phanyini bagai birni bisingtike belai khena chesta naharai tongnani nangkha te aprokeno police officer brei onnu suwa hnai khoroksa police officer brei o je donu no aing thanani bagai mana khlai tongnani nangkha suwa je security officer no Rajiv Gandhi sanan nangka jodonu no amai malanyani ani gana bakha rohor ikhnai yak tal phanye Rajiv Gandhi sanani nangka te onu suwa security officer bo yakrei marhoka o donu ni sago kun kirimani krei bo muni suru ke Rajiv Gandhi ni gana phaika tai Rajiv Gandhi ni phainai Rajiv Gandhi no khumala ruinai khulumnani naikya tai Rajiv Gandhi no khulum paimani pore henkeno bo bini bisimao je RDX boom tongmana abono kaisa tibra khangkano betri on kha tekse tibra khangkano blas ni thanani nangkha belai kotor khe boom phati thanani nangka tai Rajiv tai donu boro bebak no aro tuteli 16 jona thinani nangkha 43 jon khangke boro injur ngnani nangbaikha omo tamo khangkha belai wana ma sinjangkha tai aprokeno local police ajagni phainai je tukra mukra Rajiv Gandhi ni no thumlaibai kathiro no balchal phaisa abinai nalanyani nangka tai investigation khanyani nangka obo tamo khangmani laikha yo investigation khanyani bagai CBI no yapre rani nangka tai o je blast khlaimani jagao sorjondor khlaima jagao sudu donu sasung tonya boroni group bungkha 5 jona aro boro planning khlainai thangnai tongoni bo sajago 5 jona ni bisingo ungkha donu nalini suba tai hori babu hungangke camera saknai bo head mastermind ni ke Shivara Hasan Rajiv Gandhi gari ni nongkhopur hungangke suba bai nalini tongo suba nalini bori isara khlainai Shivara Hasan ke ayang stage gana bakha tongone boro planning khai trik ke isara khailainai bhake Rajiv Gandhi ni gana ago thangmano boro 5 jona ajorao budi khailai tongone ni nango Hasan hangke police ni yakni bahake phyogi ro harimano je o donu no abo bini chesta tai o hori babu hangke je gotana goti tongmani aboni camera bahake saginai je bongni mastermind borongni je boss no a camera no phunungani hinai boke o hori babu ke sagi tonan nango tai o bahake no boroni planning dirke soli thanani nango bum asake marka phatimani bai danu bai hori babu camera je sagnai borokni ke arano thunani nangkha tai 3 jona nalini suba Shivara Hasan hangke borok ja borok bir tongmana engtike o khorok tam borok ke kharanyai yogi thanani nangkha jefuru a investigation CBI khlai tong phuru hangkano camera mangkha tai camera ni je futuro nostong banyani nangkha nei sajago CBI tojonto khlaioi je forensic scientist P Chandrasekhar forensic teamo samung khlai tongani nango CBI tojonto khlaima jagao forensic science tongo APJ Abdul Kalam tai ja hori babu camera sangmana abono kaham ke nainai borok saimanani nangkha tai belai kheno success nukjaka ni bo sajago tai investigation khlai saimanani nangkha je Sri Lanka ni Sriperum Pudumo tai o LTTE ni je chief Prabhakaran bo bini planning hinai saimanani nangkha tayo Prabhakaran Sri Lanka ni bo Rajiv Gandhi no botharnani bagi planning khlainai bo Tamil Nadu o rohnani
nango o LTTE obatamo sanai tai oporobakron bo Sri Lanka ni theke 9 jona group khlai Tamil Nadu o tep saka khoginai urubadi hisabai bor hujagui tongphani nango tai ar tongtonyo borok je silai ro bumro borok huinai tonani nango tai a team ni je सबसे कटर हंके शिवराज सान बिनि लोगी उनका दोनों सुबह नालिनी तय नालिनी उनका इंडिया नी तय ओ मुरुगान उनका श्रीलंका नी मुरुगानी गर्लफ्रेंड हंके नालिनी तय ओ नालिनी नी नगो तंगिनो बरक अबाय अस्त्र शस्त्र को पिनाय प्लानिंग खानेनी नांखा ओ नालिनी उनका सुबह बाय दोनों नो बरक निजिनी आतियो हनिनाय तनानि नांखा तय बरक नो रि कानुन सुमुरो पायरनानि नांखा जाते बुम हुयै दैथना दैख्लायै दोनों तय नालिनी बरक बीपी सिंहनि रैली ओ थांनाय बरक रिसेल खानेन नांखा तायो प्रधानमंत्री बीपी सिंह नो बरक खुमाला कानै खुलुमैनाय बरनि रिसेल खायनाय बरक सक्सेस नि फानिनि बो नांखा अबन बेलायखेनो वानामा सिनचा जे इंदिरा गांधी नो हंकाबो सय bini je security guard se Indira Gandhi no koi bathani nango tai a video kha ang oro ririkha tai or Rajiv Gandhi no bathamani ke je bidesi Lanka ni LTTE borok se bathanani nango tai o LTTE obosabo sungtabok salanyai 1980 ni sono Sri Lanka wo je azak ni public ro je civil war judo ngani nangkha amni bagai boro civil war judo ngani nangkha Sri Lanka no nani hingke haine se sigon sapono orongkha odre pod jati no tongo orongkha duita adibasi tongo a Sri Lanka ni adibasi singholis ni kasia tongo tai Sri Lanka ni adibasi Tamil hinai dolsa tongo Kerala ni thanai rokhangke singholis tai Sri Lanka ni Tamil rokhangke Tamil ni sajago te borok kunanya dofano borok judo solnani civil war bo ngani nango tai Sri Lanka ni Tamil rokhangke office adolot uskolung teng hospital teng bebangno unoti khlai khimnani nangkha tayo Kerala ni je singholis thanai rokhangke borok abono hamjaglia na thujaglia borno sasamani nuginyai ulta o singholis rok borok se uno tonginai o Tamil rok no khe borok rekhanyani hminai borok wansungani nangsibu tayo duita dofa borok koklaikha bulaikha tolaya thilekete hazar borok thikeni sajago tayo oroni bisingo no LTTE asanyani bo nangkha tayo LTTE ni full form wngkha Liberation Tiger of Tamil Eelam Sri Lanka baikhe judo khlainai o Tamil rok wngkha borokni je raijo haika borokni country no alga khlaidi ninai borok Sri Lanka baikhe judo lainani nangkha o Tamil song a judo no nugui je Sri Lanka ni Tamil rok borok India o phaneni sorna thingui tongphani bo sengkha Sri Lanka Tamil ni bagai basirna bagai tai Sri Lanka song Bharat ni help nangokni bo sajago a gotana ni je sabungkha Rajiv Gandhi ni sago klai phani nango te Rajiv Gandhi tamo khlagya hangke je mase manaya tomer no samung rohonani nangkha tai orono Rajiv Gandhi wansmoni nangka je Sri Lanka wo Tamil Kerala hlinai je kokbang laima hai aro methebi maya hangke India wo bo borok oba hakina dabi khlai pe nangnai je Tamil Kerala no borok Saurashtra he gaba country hninya borok dabi khlani ni siangna hninyai Rajiv Gandhi wansmoni nangkha aboni bagino dati o judono o je koklaimani thili thangaino methebi mangke belanyo kam hninyai borok wansogo tai Sri Lanka ni je president no bo obono wansogo Sri Lanka ni government hake president bo bahya sasung o je gotana no pundino thamogui me hni bo sajago Rajiv Gandhi Sri Lanka ni government no bai kok salanyani sengkha tai Rajiv Gandhi obono saka je Sri Lanka ni Tamil rok citizen rok borok soman keno adhikar manteng hninai Rajiv Gandhi sanani nangkha tai aboni bagino Rajiv Gandhi je Sri Lanka ni president baike peace accord mane shanti ni je accord sign lanyani nangkha tai Rajiv Sri Lanka o tongnai je Tamil rok joto je adibasi rok borok ajaga o soman adhikar no manai hninai ke jodi accord sign ni paikhe je o LTTE borok bo cylinder nani surungan hninai wansoka no je
LTT ni leader Belupilar Prabhakaran bohangko ekor sainani soya. Aboni bagino 24 Julai 1927 je Prabhakaran no helicopter baike ringhorei Rajiv Gandhi bono tubnani nangkha. Prabhakaran bai Rajiv Gandhi kok salanyani nangkha. Tai Prabhakaran joy ekor saining mani jagao bo asuk bisas saya. Tai hapino Rajiv Gandhi bono bujogui akuinai bono bullet proof bono git rnani nangkha. Tai orno wansugui nai di je Prabhakaran je Rajiv Gandhi no boom blast khlaibo thanani bagi planning khlaimani tai o Rajiv Gandhi no o Prabhakaran no bullet proof jacket bo adino git rnani nango. Prabhakaran bai kok salai pele mani 5 din ni por 29 Julai 1927 hangkano Rajiv Gandhi Sri Lanka wo thangnani nangkha. Tai ajorao Sri Lanka wo je president ka Joy Warden. Tai Joy Warden bai je Rajiv Gandhi Peace Accord sign khanani nangkha 29 Julai 1987 ni sono. Tai aro je Peace Accord sign khailai puro je LTTE ni khoroksapuno member ajagao krini sajago. Tai Prabhakaran okono sanana nango je Rajiv Gandhi no teoisa o je Peace Accord khanyani sikang nungbai teoisa kahangka kok salanyani nangnai ni samani tai abo sayasani sikang no o Rajiv Gandhi bo je Sri Lanka ni president Joy Warden baike bo o Peace Accord no sign renyani nangni bo sajago. Bagino a Peace Accord sign khaimani dino Sri Lanka wo tebo kok lai tebo dangang lai khanyani nangkha. Tai o Sri Lanka ni LTTE ro taibo jolinani nangkha Rajiv Gandhi no. Tayo Peace Accord signing paimani porang hangkano Rajiv Gandhi no Guard of Honor nani nango. Tayo Guard of Honor na thampuru sonyarno guri phunani nango. O guri phunu purung hangkano Tamil Navy officer khoroksa Rajiv Gandhi no uklokti phainai attack khaire panani nango. Rajiv Gandhi no kun moteka basirinai tui phanini nangka. Tai Rajiv Gandhi bo Bharato pirogi phanini nangka piro phaimani porang hangkano taibo je danga barinani nangkha. Saindinai je Rajiv Gandhi Bharato piro phaipro hangkano taibo danga bari hangkano Rajiv Gandhi tamo khlanya nangka hangke je India army rongno je Sri Lanka wo rohonani nangkha. Tam khoro kaise koktisi sajago je Peace Accord sign khlaima jaga wo je India ni je Fuji rongno Sri Lanka rohnai hinoi kuno sajak kroi. Hapino je Sri Lanka ni government India no army san homani bagise rohoroni bo sajago. India ni Fuji rongno rohmani mungre na nangkha IPKF. O IPKF ni full from ungka India Peacekeeping Force ningai Sri Lanka rohnani nangkha. Tai o IPKF thangmani karon tamung khangke je akomani dangang mani abrong thana khani ni bagisi. Tai borok thangka hangkano je o LTTE ni je ugrobadi rok bo kisa misa cylinder kahni ko sajago. O Peace Accord signing 5 din mani porgano Prabhakaran bo cylinder nani ko tamukhe pal togui thangka hanya hai o India bai ta Sri Lanka ni byaparo o Prabhakaran cylinder nani sekangno bo obai khobor manana nangka je rorok no borok bising tike je silai bomro patogui tongo hnai sorjontra haike o Prabhakaran khanani nangkha. Tai abono khanawoi joli jagenai Prabhakaran bo cylinderia woi phirogi phaneni nangkha. IPKF bai je LTTE belekheno judo ngani nangkha kokani nangkha bomlani nangkha. Tai o je LTTE je ugrobadi rok bahanyo belekheno thnyani nangkha. Tai o IPKF India Fuji rok ngangke borok 1200 kitir sujona bo thikya. Indian Force IPKF ulta Prabhakaran baise judo lanyani nai thangbisiru. Tai o LTTE Prabhakaran bini tang wansung ngangke o je India ni IPKF o force rongno se India o phiroi rohon nangnai hinse boro judo lanyani nangsiu. Aboni bagino je India ni sarkar government no je Tamil Nadu ni sarkar baike je Rajiv Gandhi no kok salanyani bagai boro belekhna saito guibo tongbaikha. Yang te khaksa Sri Lanka o khangke je rajniti paltogui thanani nangka je Sri Lanka ni president Accord sign le puro Joy Warden bo 1989 sono
bo seni thama bai Sri Lanka ni rajniti ketal je Rashtrapati phainani nangkha Ramana Sanghe Premadasa bo Rashtrapati Sri Lanka ketal nani nangkha tayo Sri Lanka ni ketal presiden nungka bo LTTE no bo somothan khayu ta aboni bagino yang Bharato Rajiv Gandhi bo Pradhan Mantri phel nani bo nangu Rajiv Gandhi phelangi thanga angkano te khrosa ketal baroni Pradhan Mantri ingkha BP Singh Sri Lanka ni ketal presiden Ramana Sanghe Premadasa bo okok sanani nangka yo India ni phuji IPKF no India wahanya he phirogi tanglani bagai tai India ni Pradhan Mantri ketal je BP Singh bo obono nayu je national no tilainai je o Bharat song IPKF nene je Sri Lanka rohman ingka obahini sajago je America song je kunu je country wo phuji rohoreinai methema heke methemani nukjago nibo sajago Rajiv Gandhi ni je railway kok samani oro kaisa bulungu hni sajago je bini khomata phaike hangke haina hai o IPKF je India ni phuji no Sri Lanka rohaipine hninai bo boktidarnani nango tai o boktidarno khnawoi je LTTE ni chief je Prabhakaran bo khnawoi belaikhana jole janani nangkha jodi Rajiv Gandhi haina hai bo khomata nginai Pradhan Mantri chapi kahangke tai o IPKF Sri Lanka o hanya hai roh kahangke o je Sri Lanka ni LTTE ni Prabhakaran ni belaikheno bejalangnai hninai bo o Prabhakaran wansonani nangka tai o Prabhakaran obono wansugino jate khomata phayaseni o Rajiv Gandhi no Pradhan Mantri se esini bono jeske puno bathana nangna hninai bo planning khlanyai wansongnani nangkha ta aboni bagino bini planning success ngino tabo jo dono songrok borok thangai Rajiv Gandhi no khomala ruine bomb blast khai khatirnani nangkha haiding ke tahote buhuk song nora ano Rajiv Gandhi kimani bahike bomb blast khajamni sorjontra khobuni begono saman nonro kaham kana srai serke buji mankana khawan sogo haji henge trini bagasung siteno jotono kaham tongdi ai jotono hambai tai khulumbai kya